nyako Ramogi machiegni kendo wayang'ene ote museoronwa ka Gladys Onyango kani kabondo owacho ni winjowa maber kendo maler ahinya kabisa. Kaeto Jona Mbe owacho ni akonyo rengo kuom seyo Ruto nikech obagni gi wach mano pachi. Ramogi leran Maxwell Nyakwara Duol kanitiere West Kanyamkago, Migori County. Kaeto Adudi Victor Janabi wuod Kabar Ramogi ler ahinya. Joramogi aneno kan yala okinyiso wa nyingi. Milton Ramogi ler, an Maxwell Nyakwar Oduol kawuok West Kanyamkago, Migori County. Wadhi nyime. Jogo manigi Jotuo osiptal maji giwegi mar Canon e County ma Bungoma nochuno mondo odar Jotuo tok wuon odno loso osiptal no kobandho chudo. Kaluwore gi Sam Kuria ma en wuon osiptal mar Canon owacho ni kata bang' bedo gi otese ma idwaro mondo mi osiptal no bed kanyo osebed kiriembe kinde ka kinde. Wuon odno nochopo kendo chako goyo gika thieth e osiptal ma bende koro nochuno Jotuo mondo many thieth kuonde mamoko. Mimi nimekuja hapa asubuhi maaskari wamejaa hapa, nikashinda ni nini inaendelea hapa. Kuulizia akasema ati hao wamekuja ati ameshinda kulipa rent, na wakaanza kutoa vitu nje. Kule tumeingia ndani, wakonja kusema tu ukweli, wakonja wenye wamekuwa hapa wakonja watatu. Kwanza hili imekuwa shida kubwa, tumekuwa na shida na Landlord alikuja akamdanganya kijana wangu. Kijana nikamtuma aje atafute nyumba na akaja akapata nyumba. Lakini yeye alimfanya assign nyumba ati iko na kila kitu na akasaini kwa hiyo agreement. Lakini akasema baadaye atakuja kuitengeneza. Sasa ndio imekuwa shida. Mkiona hata hii nyumba ina ghorofa 3. Hapa kuna basement, hapa kuna ground floor, hapa kuna first floor na second floor. Sisi tumekuwa hapa tunatumia only the ground floor. Hii nyumba haijamalizika hii sababu hakutengeneza. Lakini anataka alipwe pesa yote, rent.